Hauzi Maroi Bapau. Tabak Toba Department Khandok Laga Budget to Sel Hapkani Haina Chief Minister N. Biren Fongdo Kre. College Nifuda Vocational Training Center Sing Handok na Bathorang Lady Haina Chief Minister Nong Thomam Biren Fongdo Kre. Amadi ISTV na ahan bo oina IME program amadi thadaw londa pau thasigi kundagi sandok pa hawragani. Karumjare ISTV pau miyang tabir ba sumutaram nokjare hojima pungi ba pau Thabak tauba tauriba amadi taugadaba department khandok laga budget ta sel hapkani sericulture landam sida masing yamna thabak phangdaba miyoi sing thabak piba ngamba sector ni khanduna top priority piduna thabak paikani haina chief minister N. Birena ngasi sangai bata department of sericulture na mahakpu taramna okpa amadi farmer singda kuchu khulai yenthokpagi thoramda phongdokre thoramadda serigi parliamentary secretary awangbo niumai amadi secretary TS Gopen Maitai susarugya ke Serigi lang tingna ba mission putok pa sa Muraudagi, huwag kay mayum santa pungning thogat po oina, August kitang tara mga da manapigan ni Haina Lautoke. Si Minister N. Birena makatana, sarkara sina at matamda tawgadabat tabag tumali Haina miyam na ngang naribadu mang na paido na layba pot lokat pagumbadi. Sericulture gidamag selgi awat palayroy, farmer sing na apamba lolong na bagidamag bengta akan bapoktak pikre. Miyam da kanaba pangaloy daba karbarawala khagtagi labor bank sing warning toragani haike. Aina mayamda apetang nang basi we have to sense karay dagi hawat dagi apoy dagi hawata bane mingoda nang sense ona haru bayaro koi sa dagi hoks ona sericulture sidai sericulture department khudam moina pininge ai director ka secretary ka da ya hajaram gaya noi ki tawada ba plan noi na pamba pot Fazana group rin naman siya mo aduga just ngasi Saturday by Wednesday ba ko manungga no department gi kan hay mayam lao ay kita meeting am tawro si project kano tawro kana imo na kapiro convince to pero paisa wanoi paisa lai gani ay koi budget ne na nawai department ko dingi department lai khangde lai te khane mamingi yen mo do ko yeroi Tangai pada priority thabak tawa mudi tawriba tawada ba mido tawada ba department da koi priority pin ka paisa thada gani Anoba government asina mai paklaba mahiroi sing khakta pungning thogat pa khakta natana mai pakhaudraba mahiroi sing busu tungi lambi ama piba ngamnaba College Nifuda Vocational Training Center sing hangdokna ba thorang tawri haina Chief Minister Nongthomam Birena ngasi Education Department sinduna 2017 gi Manipur Board amadi Council gi exam da position lawr khraba mahiroi sing manamatung piduna pungning thogat paga loinana School Education gi Headmaster Principal singda wari watai saduna Government ki school gi phibam phagat hanana ba khananai na bagi thoramda Chief Minister na haikre Palace Getalai ba City Convention Center da pangtok ki ba thoramda Education Minister T.S. Radhesham Education SK Principal Secretary Binit Joshi, Director Kiran Kumar, Council ki Chairman L. Mohendro Susarugya ke. Board amadi Council na loba Class 10 amadi 12 exam da position lor kraba sing yauna handaki sahidagi government school singi maraktagi mark yamna phangduna mai paglaba mahiroi singsu khangatuna manamatung pike. Chief Minister N. Birena miyamgi wakhalol amadi wakatna chingba tawrakna ba website edusuggest.in hangdoke. Chief Minister na makatana Government asina transparency amadi commitment ka loinana awon ba ama purukna ba singna ba amaga loinana thabak paikali mai masing hairaga thabak phangriba naharol sing class 10 amadi 12 exam da mai pakhauda ba singi tungi lambi yachanana ba College Nifuda Vocational Training singasi hangada bani haike singine fee thiba ngamjada ba bhan tuition thinba ngamda ba achoba private school singi fee moisu School tu dan orang orang ni ramai di, orang suat piba, ama suat piba ni ramai di fee sama sama itu. Tapi fee tu ke, bahan tu ke, kau nak bagi mungkin di luar ni, kamu tahu sama suat tu boleh. Ada tu risiko website hak itu luar ni mana tu kami ni bayar. Luar ni, aku ini proposal aku ini hak ni, maya ini advances, atau mahibiro, atau ke, government school pagaran baik saya, lain mesti tu lain teman ni.
ISTV na ahan ba oina aimi program amadi thadaw londa pau thasigi kundagi nimit khudingi sandok pahoragani ngasi kuki inda kuki ashina sinduna pangthokpa ISTV aimi program hawdokpagi thoromaduda ISTV network ki president P Prafulo General Secretary KS Khogen amadi FC Jalan Club ki manager GL Mangboy Haukip na mathang shitna Chief Guest President amadi Guest of Honor ke thoromaduda kuki zati ki oiba filmmaker amadi film actor actress sing susarugya ke ISTV network ki General Secretary TS Khogena ISTV network ase ing solution ani ahumdagi establish tawduna Manipur gi Chingi district headquarters singi saruk ISTV network na cover tore hauji ukrul amadi Tamenglong district athuba matamda ISTV network ki signal yahonana ba thaurang lokat pahori haike ISTV katana tawung modaba aduna akoina pamjabasi sinau singdagi voluntary kokeraga most welcome to ISTV anytime any acting let's talk about something for the improvement of the program ID akoina su pamdai madu akoina di masil kari toro pagada di toro pagada akoi di amse harga despite so many programs we have akoi analyze ya program singsi atau program ni da especially akoina akoi sinau singsi da mata to bisa masih akoi da yamna software so dia mengai da kau ISTV ki president P Prafulona thasigi kundagi ISTV ki channel da sandokpa hogadoriba aimi program ase kuki singi oiba isei jagoi film music album amadi talk sona mapung oiba thorom oigani thorom ase numidang wairam pung 6 tagi 8 phawa sandokani Manipur da khundari ba tongan ba lol ngang ba yellow misingi culture amadi tongan ba program sandokna ba ISTV network na thong launa hangduna leiri athuba matamda rongmai jati amadi tangkul singi oiba program hapsinanaba khanaba leire maramaduna Manipur da leiri ba tongan ba furup singna ISTV network na paikalakli ba thabak thoram singda pungning thogat piu phongdokhe mayam se koi sin da pangang ang riwani thabak ang to dene thabak ko matamdagi loi aru bunga to oile miyang ki people se cooperation thamda ki masuna moi even the ISTV na aya ko leiri hai da so koi su tai ngamoi nung na ko maximum pili na kita mutas maida pungrapi ISTV satri su ko ngam jamakra tawgani marsa matapatangi mapan ina sponsorship tiu ko sumating pangde Chief Minister gi Relief Funda Mega Manipur School gi Mahiroi Singna Ichau gi mateng pangna ba lupa lesing tara manga gi selfam check oina kusinakre ngasi CM Bangloda pangthokpa chamathorom aduda Chief Minister N Birena phongdu kibada Prithvi asida hauzik ai ngasagi khal kairakpana maram oiduna mahusagi oiba khudong thiba kaya mioi khunai asina mayuknare masibu kanana ba khona ba haibasi mipung khuding makki thaudang oifam thui haike And sometimes I used to say the art murders is now became ferocious. Aduna we should preserve, we should respect nature. Nature doesn't need us. We need the nature to survive. Electronic ki sizinadra ba hundok laba polam singna akoi bagi phibam da haksang sokningai oiba phibam ama oirakliba asigi matangda awareness program ama Institute of Social Research and Development Moirangkom Saugaijam Lerakna Sinduna Rims Road Telaiba DJ Social Restaurant da pangthokre Thoramaduda IMC ki Mayor L Lokeshwar yauna Environment Department ki makok thongba official kyana saruk yakhe Manipur Students Association Chandigarh na Sinduna numit ninigi admission guidance thauramama Dam College campus telaiba MSU headquarter da pangthokre Association asigi Sports Secretary Rahul Meshnamna Manipur gi Mahiroi Singna mapalamda mahai tamba satpada ming chanba amadi laifam chapam mamut tana khangdabana maram oiduna khudong sadaba kaya marum mayok naribasi kokhanduna afaba college amadi institution thibada mateng kharadasu oinaba thoromasi pangthokpani haike Farzol High School gi hauzik oiriba phibam gi matangda ISTV na akhanaba pau ama sandokhrabagi matung district asigi ADC Waikhom Ibohol amasung ZEO in charge Farzol Lanwinlen na yengsinkhre School asi June amadagi kalen suti thakre oza tara lebagi manungda oza nipan mahut silaga leirama thengnake School asigi headmaster in charge David Ramchulona School asigi awarapa kaya marum leirabasu handaki ISSLC da mahiroi kuntra humdoi exam thanbagi manungda ani pass tawki tarana compartmentary da lai hairi
कांगपोकपी टाउन दा सेल की डिमांड तौबा अमदी नमदुना सेल खाइबगी थबक चथरकबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना कांगपोकपी वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ना ngasi कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा वाकनफम चथख्रे सखंगदबा खुलाई पाइबसिंगना सरकार की लोइसंग दुकान बिजनेस सेंटर सिंग अमदी हाईवे मेंटेनेंस एजेंसी ना चिंगबसिंगदगी नमदुना सेल खाइबगी थबक चथरे हरि खुलाई पाइबसिंग अदुना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी पावर डिपार्टमेंट ता लुपा लाख कुन की डिमांड तौबगा लोइनना कांगपोकपी बाजार लेरिबा दुकान सिंगदगी लुपा लिसिंग अमगा चमंगा दगी लिसिंग मरी फावबा पीगदबनी हाइना डिमांड तौबगी थबक चथरे हरि गवर्नमेंट के स्कूल सिंग यंगसिंदुना अफबा एजुकेशन पुरकनबा लेरिबा जेडईओ इम्फाल ईस्ट की ऑफिस अवार्ड कया मरुम लेरे गवर्नमेंट की ऑफिस सिंग अयाम्बा कंप्यूटर सिजिनख्रबसु ऑफिसर सिगी एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन टाइप मशीन अमा सिजिनदुना लेरे हिरम्स द रिपोर्टर मा हौजिक लेरिबे एजुकेशन मिनिस्टर टी.एच. राजेश सामखक नतना सही क्यागी ममांग पालंबा एजुकेशन मिनिस्टर खुदिंगमकना एजुकेशन बु ख्वाइगी थाक वांगना पुखतकनी हाइना कया हन फोंदोखरे अदबु इम्फाल नगी जेरो मानगी मनुंग सन लेरिबा पोरमपात लेबल जर्नल एजुकेशन ऑफिसर जेईओ जोन 2 गी यांगलेन सरू ओरिबा एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन द क्वालिकन वर्क खुदिंग थाइनगी टाइपिंग मशीन सिजिनदुन लेरि कंप्यूटर अमा फाव पीदबत नतन टाइप मशीन सु पीदबना स्टाफ अमना मरनागी पोरकलगा यूडीसी अहुम एलडीसी अहुम न पुन्न मी तरुकना मशीन संग ngainarga thawak suri masagi masak mami phongdo aring daba स्टाफ अमना आईएसटीवी द phongdorapda so lising ani tarani thoida 160 GB Lenovo company gi Pentium 4 ani establishment section amasung account section gi dam pirakhi अदबु प्रिंटर यावतबा मरम एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन की सिजनब याखिदे अकाउंट सेक्शन की कंप्यूटर यारक्तबदगी एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन की कंप्यूटर अदुसु अकाउंट सेक्शन लॉक्शन की मदन मरम अर्ग ngasi सरकार की ओबा क्लारिकन वाक सिजनगद पलम अमो फाबु लेत्रे सरकार न से सांग पिरक्तबना स्टाफ सिंगना खाइनाग से लेग सिजनरी मदुसु कैथेन टाइप पेपर फंगदबना थीबदा अवाब काय मयोकनरी हाइरी इम्फाल इसकी केंद्र तराद लेबे स्कूल सोहुन मनिफुगी पजा लिसिंग चौंगा हुफुतरु यंसिननब लेरिबा अमदी डिस्ट्रिक्ट असिगी माहि तंबगी हिरम चौखलनबद थौदांग लौगदौरिबा ऑफिस असिद नौन पोस्टिंग लाकपा स्टाफ सिंगदी ऑफिस का मरी लेनबा सी चांग सिंग टाइप पेपर नमलग पुसलकदा अंगको पोकनरे हारी नोंग खरसुबद इसिंग थुंगनबा नुपि सिंग टॉयलेट लेतबा इलेक्ट्रिक की प्रीपेड बिल स्टाफ सिंग खानेरग पीब कयागी अवाब कया मायोकनबना थबक तबुदा अयत कया ओइरे हारी हौजिक लेरिबा जेडईओ ऑफिस की फिवल द ऑफिस द लाकलिबा सिंग खुदोंचा द कया मायोकना हले हारी लेंगाने एजुकेशन बु यांगलेन सरुनी हाइना अमदी मसिबु चौखनबा एजुकेशन मिनिस्टर ना मफम क्या कोइन चलबसु डिस्ट्रिक्ट अमगी एजुकेशन की लमदा मकोक ओइबु ऑफिस असिबु असिगु फिवम असिदा थम्बा असिना मिनिस्टर ना मागिबा मंग असि मंग फाउना रोय हाइना ऑफिस असिदा लाकलिबा मिय क्याना सु फोंदोकना रखदे कैमरामैन ना नावगो लोइना पौदम जरिबा नंग थखम सना जाबो मिटाइ जेडईओ टू इम्फाल ईस्ट थासिगे हुमदा खुदेंग थाबी मनाक्ता तरानिथोय सुबा साम राइफल्स की मथक्ता लंदाख्रबा मटुंग जून 15 गे अयुपुंग 10 मखाई ताबदा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की कसुंग अमसुंग बुंगदुंग खुल अनि मरक्ता 13 सुबा साम राइफल्स की मथक्ता लंदादुना असि अनानंगन खिबा अदु पीएलए गी अखनबा लानमी कांगबु अमना चथखिबनि हारि लोबसिगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिंग गी चेरोलमना कसुंग लेरिबा पोस्ट कमांडर मेजर अजित कौबा अमना लुचिंगदुना लमदम अदुगी खुंजासिंगदा अकी खंग पीबत नतना खुंजासिंगी सिंथा लंबीदा ततना अपनबा पीरे हाइबगी पाव फंगबदगी मखोइबु पारा अमा तंबिनाबा लंदा अदु चथखिबनि 13 सुबा साम राइफल्स ता कुत्था किबा असिगी दमक वार ऑफिस तगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना थबक असिबु सिल्लांकिबा सिंग हक्थेंगना सरुग याकिबा अमदी मतेंग पांकिबा खुदिंगमक पुथागतबा फोंदोक्ले लमदम असिदा नोमगी थोकलिबा वाथोक लांथोक असिदा असम राइफल्स चेनादब लेट्री हाइबसी मियामना हेना खंगलबनी हौकिबा मे कुनिथोयदा मोरेदा असम राइफल्स की अरोनबा खुनेक मिहाता सिनमी ओइबी शांति कौबी अमबुसु तमथिना हाटोकपिखे मियारसी मियामना खंगनरकपदगी मखोयगी मराल कुपसिनबा यानबा मोरेदा अतोपा मिफामिपुन ओट नैबा कया चथरकले हौजिटी लालोंग अममुक होंगलक्तुना खुने की लाल सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अमसुंग सीज फायर एग्रीमेंट तौनदुना लेरिबा लुक की मियोइसिंगबु इंडिया की लानमी सिंगना सजिनदुना अरोनबा मिफामिपुन मी हाटपना चिंगबा कया चथरकले मसिदा नतना लमखै वांगमन लांदुना खुनेक्ता मी हालनबा मीगी युमदा बॉम्ब लंगसिनबा नोंमै कापसिनबगी थबक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की थवोंगसिंग चथरकली हाइना मराल सिरी हौजिगा तेनबा ब्रेम तलौजरे
हक्चांगी लेबर सोरकपदगी कुचु सिंगक्तबा हक्चांग चोक्थरबा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हमा नुमायक्तबा सिंगिदबक अमत्ता नायब उपायदि जोलिब सैर अमसु जोलिब कैप्सूल को चंगिने सिनेबियो Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlikai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5 months CBSE Foundation course for class 11 science. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlikai behind Baigo Hotel. Contact number 8131025634. SAIG TMT bar से latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar से han basundokpa product oibana colin zade taken day mapangil kali amadi amaga hajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne SAIG TMT bar. Delicious cookies from Likla Bakery. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tiding Main Road. Ihan hanbo oina hangdok chaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Break matung me mutaram nokshare. Kesamthong Kendragi MLA L Jantakumana mahakki apokpa lekhidraba L Bhegachandragi mingda Kendra sigi handak sahigi bosem kosem amadi CBS sigi parikhyada first division da pass tawkiba class 10 amadi 12 ki mahiru singda ikai khumnaba utpagi thoramama Pesumthong community hall da pangthokre thoramadu da education minister TS Radhesham amadi IMC gi counselor kya su sarukya ke punna mahiroi chani yankhai da meritorious prize khusinake education minister Radhesham na ngasi mahiroi sing ikai khumnari basi punsi gi tungi lambi da pungning thogatpani Mairoi singna mai paglakpada school imung manung amadi kairoi lekaina yamna chaktok chaningai ni haike L Jantakumana ngasigi thoramasida first division da lakpa ngamaudraba mairoi sing ningba kaibiganu makhoigi tungi punsida mai pakpa lambida lagana ba honabani mairoi singna competition kayada mai paktaba yade haiba wakalol fawba mathautai haike lekai sigi masang sigida ai adunian thore se sida pidi motivation chine hena maru ore Maramdu karigino haibadari chahitara ki matung manungda chahitara mangali matungda hai bangasi apne prize pidi bangang singse sigi makutani kasamnung kendra maya lepodores Lamdam sigi larik lai suning thina hairaba Manipur gi asengba macha singna lengak chupli paibada yaurabadi Manipur asi chawkhatpa lamdam ama soidana ohenba ngamgani haina MLA K Ranjitna Sugnu Bazar da leiba Chingtam Community Hall da pangthokpa Class 10 amadi Class 12 ki apaba mahiroi singda mana matum yenthokpagi thoramda phongdukre MLA gi lekhidraba apokpa kanguzam mohori gi mingda pangthokpa mapalak suba meritorious prize distribution ceremony aduda lamdamadong ki sagnairaba mirkyana sarukya ke science stream da 13 suba position tarakhraba chinglemba chingtham yauna mahiroi singda sel gi mana yauna certificate piduna pungning thogotke MLA na makata na phungdokibada lamdam sigi larik laisu hairaba naha singna leibaki sasanda yawa ngamnaba honarasi haike Langthaba Kendra da leiba class 10 amadi class 12 ki parikha da mai paklaba mahiroi sing okpaga loinana Kendra gi MLA su oiriba Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Minister Karam Shambu okpagi thoramama ngasi lilong sajing da pangthokre Employed Welfare Organization lilong sajing na sinduna pangthokiba tarani thorak suba Let and Gunindro Meritorious Award yen thokpagi thoramadu da Karam Shamna education haibasi knowledge tansin bani haike
adi tongan di sana kena betul sumangin tanah nabo adagi any extracurricular activities itu su apa yang mungkin tanah nabo Class 10 amadi class 12 ki parikha da mark wangna phangduna mai paklaba okram sagai gi mairoi sing opagi thorama Manipur Press Club tanga si pangthokre okram sagai apok trust na sinduna pangthokpa thoram aduda trust ki thaupuba kya su sarugya khe thoram aduda tongan ba masana da mai paklaba singda su trust ki mai ke dagi sel gi mateng pikhe Class 10 ki parikha da ahum suba position ta ke ba Libranda yauna Yairipok Private Center ki oina class 10 amadi 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलबा महिरोई सिंह ओपगी थोरममा यारिपोक हाई स्कूल दा पांगथोखरे थोरमदुदा एमएलए केशा मेगासनब्रा यारिपोक प्राइवेट सेंटर कमिटी की चेयरमैन डॉक्टर माइबम राजेंद्र यावना सगनाय रबमियो क्याना सरुग्याखे यारिपोक प्राइवेट सेंटर की खंगलबा महिरोई तरा दा सेल यावना मनामतुम पिदुना पुंगनिंग थगतखे यारिपोक हाई स्कूल खक्तगी ओइना महिरोई तरा अमदि यारिपोक प्राइवेट सेंटर दा यावबा पास तोरकपा स्कूल तरा निथोइगी मकोक थोंगबा महिरोई तरा निथोइदसु मनामतुम पिदुना पुंगनिंग थगतखे Class 10 amadi 12 की परीक्षा दा चादा हुमुद्रा की मतकता मार्क फंगलकपा नंबोल माइके की महिरोई सिंह अमदी नंबोल माइके दा तंबा स्कूल सिंह दा तंबा महिरोई हुमुद्रा माथोई दा डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन यूनाइटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नंबोल न सिंधुना मनामचुम पीबगी थौरम अमा ngasi नंबोल दा लेबा पब्लिक हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा आर्ट्स स्ट्रीम दा हानबा पोजीशन तारखबी जिनिता ngangoमसु सरुग्याखे and 6 Handa haido kiba board na loba class 10 exam da mai paklaba poiro khongjel high school gi mahiroi khuding makpu puning thogat pagi thorama ma school asida pangthokre thorama du da zone 2 gi DIS Surjamani district coordinator TS Rini Kumar school asigi headmaster Mutum Rajendra su sarugyake mahiroi singda school gi maikei dagi khudol tamduna puning thogat ke letter marks at pa mahiroi puthokpa ngamkiba oza ani busu ikai khumnabutke Kurai Kendra Masung Ketrigau Kendra gi tainabada leriba top khewagi lamgi chapchaba khangdoknaba demarcation tongnaba honarakpada nakal ani gi marakta ungkhanarakpadagi police na miyam adu control tawkhre pamdaba thongdok thoktanaba district magistrate Imphal East na top Moirang Kampu thongdagi Kangla Haijin pham phawba CRPC gi makhada mi punba thingkhre Kangpupi district ki Tuilang area da sa san sing makhong mari naba laina ama sandorakpadagi san kullom sikre laukanna unarakpa tanphamasida sa san sing sirakpa sina lomi sing awaba oire oirakliba phibamasdagi ADC Sadar Hills ki executive member BP Bikas Pastetna Veterinary Department ta spot inquiry ama tawduna sandorakliba laina asidagi ngakthoknanaba kudaktagi thabak lokatnaba khangankre AIBA Women's World Ranking da third rank oikrabi lamdam sigi boxer Sanjenbam Sarjubalada Lekidrabi Wairukpam Swarnalata Devi Award 2017 pikre Wairukpam Swarnalata Memorial Trust na sinduna Lekidrabi gi umraum de suba mapok kumonga mari leinana Brahmapur Nabam Lekai da leiba Dharmalaya Community Hall da pangthokpa thoram da award sipi kibani Seloina Lupale Singh Tarani Thoiga Loinana Trophy ama yauna award pibagi thoram da Finance Science and Technology ki Parliamentary Secretary Thoksom Setabrata Manipur Olympic Association ki Vice President Konsam Baruni IMC ki Co-operator Yumlem Bam Lukamani Wairokpam Swarnalata Memorial Trust ki Managing Director W Apanba Chenglaisu Sargyakhe Manipur gi mapanai ba amasung iyong gi potok Italy gi Milalda maipakna utkre numit humni chupna Italy gi Milalda leiba Varsela Milano Hotel da India gi designer Marika Khangatuna handloom product promote tongnaba Euro India Fashion Council na sinduna chachakiba exhibition aduda Robert Nauremna mahaki model Nepal Manipur gi Fizol Singh adu ulan khibani hari thasi tang taramari da pangthokiba Milal style walk haina mingthon ba showcase aduda Robert Nauremna Manipur gi Chingmi Singh gi Fizol Singh su utkhi hari ISTV की correspondent Mohan Thang Buitena manung matam sadana lekidabada Manipur Hill Journalist Union na awab phongdokre Mohan Thang Manipur Hill Journalist Union gi member oibaga loinana Churachandpur district ki oina senior news reporter amani magna khangongdana lekidabada imung manungna nanghoriba awabadasu union asina sarugyari hairi Churachandpur district medical officer Dr. Zamchan Lan Vaitena Luchingduna National Dengue Day ngasi Churachandpur gi chief medical officer gi conference hall da pangthokre
Dr. Zamtian Lan Vaitena dengue laina dagi ngakthok nanaba lokot kadaba chaksin thawrang sing miam da khangan khe hauze amuka na ten mabem tlokjare Kanagumana low incall building plot rent lining ba yoning ba lergadi adong low incall building gi che sang pubiratuna laiba yon ba irai laina yagani loina na 2-wheeler 4-wheeler laiba yon ba khudung chabasu pijari with consulting lawyer. Please contact Landmark Real Estate Agent Nagamapal Rims Road, Imphal West, Manipur 795001 adjacent to Sapum X-ray. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokwa institute ni Masidi swara jinge ture kuri no tu teacher muझे kuri yo sidi yo chira ni hai Masigi Yoshidi Tata Tiskoni ne Adudi Sanagi Mohut Yangna Sinbi Andre Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Vinasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12 function course for class 6 to 10. Class starts on 22nd June 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangtem, third position Saha Minas, fourth Rosaria Thonausen and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Katintabam Hine Devi and 24th Jasmine Hekutu. Hari limited seat. Break matung da member amuka na taram nokchare. Nambol Kendra gi manung da laiba maibam chingmang ward number 15 gi National Food Security Act ki card holder singna makhoi gi phangpham thokpa tha mari manga gi cheng phangan biu haina maibam chingmang mamang lekai da laiba konthau zambir mangol gi yumda pangthokpa pawmi singa unabada phongdokre Segmajin Police Outpost ki mayok nana laiba MD Sakir Kawami amagi yum gi thongal da hand grenade ama sakang da singna thanamle bomb adu ngaseyo pung nipan makhairom taba aduwai da thengna rakhibani Police na bomb disposal squad ka loinana asoengam yaudana lokthokre Wangu nauda khongda laiba Bisnupur district ki Jila Parishad ki Upadaksha Angom Brojen gi thongal da bomb thamlamba thawongbu yaning da ba phungdoktuna damdam adongi miyamna ngasi wakan pham chathakre Bisnupur district ki Nacho Gram Panchayat ki oina National Food Security Act ki makada phangpham thokpa tha mari gi cheng phangdabagi matang da miyam gi oiba mifam ama Nacho Bazar Community Hall da pangthokre thormadu da MLA Govindas yauna pradhan ward member sing agent amadi nominee kya su sarugya ke MLA Govindas na isagi phangpham thokpa hak sing tan si maki makedagi su praja miyam gi khotnaba yaba khonagani haike Manipur Network of Positive People Mylan Project amadi Wangjing Lamding da laiba Lewa Club ka kusamnaduna hepatitis B amasung C gi awareness thorom ga loinana screening test ama club asida pangthokre ke maduda mioi humudra humdoi screening tobada hepatitis C positive oiba mioi ama thengnakhe na oiriba iba singna semba Facebook page matamgi Manipuri warina Sinba yening thagi wari kumhai 2017 gi mana mathum yen thokpagi thoram ama konung mamang da laiba lamyan ba sanglen da pangthokre ngasi gi mana mathum yen thokpagi thoram aduda Manipuri film director Romi Maitai film actor Gurumayum Boni Sharma amadi matamgi Manipuri wari Facebook page ki president nongmai kapam bunaw na chingbana athoiba mithunglen sing oina saruk yakhe Bot thadaba yaraba myo sing registrar tongna bat lakliba July amadagi special drive ama chatharagani haina Chief Electoral Officer Vivek Kumar Dewangan na ngasi all secretary ta laiba conference hall da pangthokpa pawmi singa unabada phongdokre Agricultural Technology Management Agency Imphal Isna Sinduna training program ama ngasi Sawmung block ki manung chana laiba nongdam da pangthokre Crop Management of Rice haiba topic da pangthokpa thoramadu da akhangai kyana wangangkhe nupa nupi punna lomi yang khairom na training program adu da saruk yakhe
Center for Cultural Resource and Training Center na Scheme for Award of Fellowship Outstanding Persons in the Field of Culture gi makada piba Junior Fellowship 2014-15 dagi layak pagi lamda Imphal East Wakong dagi Konthauzam Michael Mitai su khalakle Panbayai Michael ing solusingani taret ki December 13 ta Paura bida thokiba bom pokhai bagi thodokta khong animak kakhrabani Kangbubi District Headquarter da Leiba, Nathel Jang da Leiba, UPF KNFK designated Kemta, Operation Sataki Bathongbu, Kuki Underground Singi, Umbrella Organization Ama Oiriba United People Front UPF na condemn to Bofondo Clay. Houses Hanamik Paulo Vidase. Ngasi ki sana bagi pauda mamang thagi tara manga dagi thasi ki manga phauba Punjab ki Vapwara da pangthu ki ba kunithoi suba Senior Women's National Football Championship ki winner oiraba Manipur team ki sanaroi sing amadi official opagi thoram All Manipur Football Association sinduna thangwe bani hizam lekai da leiba All Manipur Football Association ki President S Sanato magi yumda pangthokre Manipur University ki Puwari da hanbo oina World University Games ki judo masana da Manipur University ki makada leiba Prabhavati College Mang Imphal da BA Om Suba semester da tamlibi Huidrom Somibalana chahi asigi August 18 dagi kuntra phauba Chinese Taipei da pangthokadariba World University Game da Indian University ki judo nupi team da KG humpu humdoi gi category da saruk yaragadi pangthokadariba games asida judo masana da India gi nupa gi sanaroi nipan amadi nupi sanaroi nipan na saruk yare Jim Corbett Public School UP gi Agra da thas ki tang tara manga dagi chathariba taruk suba thangta Federation Cup ki ngasi humni sanba numit ki pangthokiba KG nifunipan makha gi kanglup ki nupa masagi Punaba mada Manipur gi KS Netrojit na silver category sigi yankai ni thoi gi kanglup ta Manipur gi L Bikram na gold KG yankai taruk makha gi pangthokiba da Manipur gi Nauba Misnam na gold KG humpu gi Maikai da K Vikas Sharma na gold KG humpu manga gi kanglup ta N Vidyasagar Angom KG Humbudra ki Kanglupta Kes Ngongocha KG Humbudra manga ki Kanglupta L Lucky KG Marfu Mathaki Kanglupta Kes Ice Johnson na Go Lokre Thasi ki Tangkundagi Kumalampak Artificial Turf Ground Pangtokadoriba Kunmatoi Subha Sub Junior Boys Inter-District Football Tournament match official oinaba referee Tarahumdoi Amadi match commissioner KS Ice Modusandra S Rameshwar All Manipur Football Association na Khankre Hari Makataba sana bagi pau boyan thongjam dagi fangbigani Imphal West District Football Association na punna point taranithoi phangduna taratari suba Junior Girls Inter-District Football Tournament ki champion oikre All Manipur Football Association sinduna thasi gi tang taritigi Khumalampak Artificial Turf Ground da team ahum Imphal West District Football Association District Sports Association Bisnupur amadi Imphal East District Football Association saruk yaduna thasi gi tang taritigi satharkiba taratari suba Junior Girls Inter-District Football Tournament Association asigi thaupuba mioi amata yaudana loisinkhre laigi soidana ba Karaga Luere Haina Pangtokiba Tournament Asigi Ngasi Aroibanimiki Sanakiba Metsta Imphal West District Football Association na District Sports Association Bisnupurbu Gol Tare Sinoda Maitiba PK Metsa Sita Mai Pakiba Imphal West District Football Association Gi Gol Singadu TS Baby Sanana Mets ki Nepal Suba Kunmari Suba Kuntra Manga Suba Madi Kuntra Taruk Suba Minita Gol Mari Sanke TS Kritinana Mets ki Nipu Manga Suba Madi Nipu Taruk Suba Minita Gol Ani Atopa Gol Aduna El Rossi Binana Mets ki Kuntra Mapal Suba Minita Sankibani Youth Affairs and Sports Department ki miyang makada District Youth Affairs and Sports Office Imphal East na sinduna Sahit Ramri Makagi Nupa Masagi Team Taramari Sahit Ratret Makagi Nupa Masagi Team Mapal Punna Team Kulumdoi na Saruk Yaduna Thasi ki tang taratruk tegi Khumalampak Main Stadium da Sathariba District Level Subutro Mukherjee Football Tournament ki Sahit Ratret Makagi Nupa Masagi ngasi sanakiba ahanba match da North Eastern English School na Baby Saikambu Gol ahum amada maitiba PK ani suba match ki sanakiba da Epros Higher Secondary School na EK Higher Secondary School bu Gol taruk amada maitiba PK ahum suba match
बॉयज की सानखिबदा योरबुंग हाई स्कूल ना लोन स्टार पब्लिक स्कूल बु गोल अहुम अमदा माइटिबा पिखे टूर्नामेंट असिगे सही तरामरी मखागी नुपमसागी ngasi सानखिबा अहानबा मैचता यूनिक मेमोरियल एकेडमी ना इमानुएल इंग्लिश स्कूल बु गोल मंगा अमदा माइटिबा पिखे अनिसुबा मैच की सानखिबदा कन्वीनियंट इंग्लिश स्कूल ना सोमबुंग हाई स्कूल बु गोल अहुम अमदा माइटिबा पिखरे सथरिबा टूर्नामेंट असिगे सही तरामरी अमदी सही तरात्रे मखागी मैचिंग हायेंग अयुक अमदी नुंथिलदा सानगनी सिंथंग लाइनबी कांग एसोसिएशन नंबोल कांखुटना IWK के उसेकोन कांखुटपु माइटिबा पिदुना सही सिगी हुंपुनितै सुबा सर सोसन सिंह KCSI CBE मेमोरियल लिकम नॉकआउट ओपन कांग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर की नाट की ओइबा मसाना अमा ओइरिबा कांग मणिपुर दगी मांखिदना बामदी मसाना असि हेना सखुल हनबगी पांडमदा मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा सिंगमई कांग एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी तांग कुनमापल दगी कांखुट तारा निथोइना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना सिंगमई नामरकम kai कांगचंगदा चथरिबा सही सिगी हुंपुनितै सुबा सर सोरसान सिंह KCSI CBE मेमोरियल लिकम नॉकआउट ओपन कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अनिसुबा क्वार्टर फाइनल मैचता सिंथंग लाइनबी कांग एसोसिएशन नंबोल कांखुटना IWK के उसेकोन कांखुटपु पांजल तारानिथोइ तरु कापतुना माइथिबा पिखिबनी हायेंग कांगसिंग असिदा LSK कांखुट वांगोय अमदी KKCO कांखुट कैसामथोंग एलांगबम लेकाइगा सानगनी All Manipur Football Association की मियंग मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना नोमगी ओइबा रेफरी क्लिनिक अमा इम्फाल की मपाल कांगजिबुंग मनिंगदा लेबा All Manipur Sports Association की कॉन्फ्रेंस हॉलदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मखादा लेबा रेफरी कुरुमदोइना सरुक यादुना एसोसिएशन असिगी वाइस प्रेसिडेंट आइस मेघना थरुमपु ओइदुना हौदोखरे पांगथोखिबा क्लिनिक असिदा All Manipur Football Association की रेफरी इंस्ट्रक्टर एल याइमना फुटबॉल मसानागी नौना होंगलिबा लॉसिंगी मरमदा सुगाइना मरिकसुमना ताखि थौरमसी का मरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मैच कमिश्नर एल इबोल मैटेना पांगथोलिबा क्लिनिक असिना डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन असिगी मखादा पांगथोकदौरिबा लीग अमदी टूर्नामेंट कयागी मैचसिंग मपुंग फाना पांगथोकपा ngamnagani हाइखि लोजो गेम दा अनुभव लाइसिंग असे अखोइगी ngasi क्लिनिकना तौगदबा लोजो गेम दा पीबा मथौसिंग तौगदबा तौइदबा हाइबा दुगी गेमगी मतंग खनने लजबनी अखोइगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मखादा लेबा रेफरी से रेफरी कुनगा मरी नि कुनगा हुंदोइ ngasi प्रेजेंट वैले अदना हाइबा रेफरी क्लिनिक असिदा सरुक यारिबा खुइमंगना लाकदोइबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने पांथोकदोइबा सुपर डिवीजन तांग कुंदगी पांथोक जगनी अदुगा फर्स्ट डिवीजन ना तांग कुमातदगी हाइबा लीग असिदा सिनगदोइबा ना पावर सिंग असि चथरिबा क्लिनिक असिदा याना मरुगा कोई रेफरी तौतबा यादबा खंगदबा यादबा कलम खोइदनिया असिदा पुन्ना सरुक यामनेबसि सुकरिबा क्लिनिक असिना हेना रेफरीसिंदा मिडनाइ सिंबा कोई अफबा ओरकने हाबि थाजबसु इन थबजरि थागचरी मखा तब पाउदा ngasi nongmagi oiba ingasagi pau ngasi gi oikiba ai ngasa ki pauda ICAR lampil party ki prepa pau gi matung ina ngasi gi khwaidi sakiba Celsius degree 16.0 khwaidi ingba Celsius degree 18.5 Nuksita ya wising manil gisang ayukta sada marfu tarat nuktilda sada marfu humdoi oiki Ngasigi nong suki bagisang kunma folda smik taret millimeter ni Haujeroi badamaroi ba mukana Thabak toba department khangdok laga budget ta sel hapkani haina chief minister N Birena phongdokre College Nifuda Vocational Training Center sing hangdok na bathaurang leire haina chief minister Nongthoma Birena phongdokre Amade ISTV na ahan ba oina aimi program amadi thadok ronda pau thasigi kundagi sandok pa horugani Nasguna di ISTV na pizza pa matang solution jare yang tabi ba singbo mukahana kunjare
Admission open. Eklavya Pre-Medical Coaching Center na Class 10 pass toraba medical aspirant singi khwaidagi maroiba matam haibadi Class 11 amadi 12 pu yamna makhong sengna taktuna 12 exam da mark yamna phangnaba CBSE COSEM gi chapter wise test